Mayambu Kurumjari, Adom the Yang Biribasi, Impact News Gi, Manung Hutna, the 360-degree analysis of the news and events ni, Ngasigi Kanane Nabasida, Impact News Gi, Tokongjam Sabitana, Mayambu Taram Nokcheri, Ngasigi Nagadoriba Wapamsi, Handak Tayam, Nungaitaba Togdo Oina Tokiba, New Year Gi Ipta, Bangalore, the Nupi Macha Singbu, Tasing na Tawoina. Karim kathai na molestation taukiba madugi thogdok tuga mari leina na neina jaga da wafam ni aduga ngasi gi ekhoi gi khana neina ga jaga da saruk ya biga dori basina agi hek yeta phambiri basina yumnam ratika human rights activist ni ibe mabutaram nokcheri aduga ratika gi yeta lengsin biri basina khoi gi chema Dr. K Sobita chairperson Manipur State Women's Commission gi chairperson ni aduga Kwagi Matai da Pambiri Basina Sobita Mungsatabam Secretary Women Action for Development Mayamna Wat Haina Kangna Bibaduni Lingbirak Liba Panelist Mayam Butaram Nokcheri Masigi Togdoksi Ataba Kuding Magna Honjel Amatoina Condemn Tofam Tui Masigi Togdoksi da Nupi Hyperlate, Nupa Hyperlate, Masigi Huziki Oirakliba Samazgi Piba Masida Karigumna nungai na New Year gi ip sidai sida moisi nungai ba anoba se hilak pagi nungai ba phongdok jaba tholak pani maduda tasingna na maduda khudong jaba lawdana nungdang gi matam du dai du da nupimja sing du molestation tawba masidi aduga thoiba thogdok se khudak ki una thokpa na taba tasingna masi plan tawraga tholpa man ba du nupimja sing sida moina numit sida khudong jaba lawse haibagi damakta Ada masigi matang si daisda akoi loina makna condemn tawfam thui aduga condemn tawfam thokpa sigi mathak sida akoi namak hena nungai tribasi Karnataka ki Home Minister sina akoi ki G Parameshwara sina masidi thuk tana da leiba thogdok ni haiba akoi da yamna nungai taba ada masda kari hena masda nupi da kari hena nungai tage haibasi akoi na nupi masen je haidok naram da badi yai adubu nupi haibasi hek masana wakhal se gyan khar khar tarak padagi di mama mapa oi basing atem ta haidi nang nupi ni chekchali ko haibasi adagi amma matheng chatpadasu akoi gi mabung mokpa natraga mama mapa ahlaman yaudagadi thokpa yadabagi phibam mama masigi phibam si leirakpa si deisida aina hangningi basi mayam si deisida akoi panel sing sida Kamaina masigi phibam sida akoina condemn tawfam di thu e haraga akoi isa isa gi numit sida phawgi ba akoi da nungai ta basi kamaina phawgi haibsi be maratika nang ta hana haibi ahamda ai side gi ai opinion gi as a human rights activist and also as a feminist haizer ragadi I think the whole kahani rape culture haibagi kahani concept sima adum kahani whole India da yam thina pervasively lerak type to intore and I am a victim to the blame to bagi kahani culture amasu la inga haidi the length of a skirt dagi magi morality based to ba natragana nungtang pung nipan dagi hena theng na chatladi magi morality question to ba adu gi type of kahani culture amala put instead of asking the boys haidi nupa sing natraga culprit sing jido hoina haidi blame not just the blame but mogi actions me am do accountable hen bagi kano approach natta be the victim do hena blame to ba I am magi culture amale se that's increasingly becoming the trend and aduna yam thina worrying oiba kaino ne khale ichim Sobita gi so habi masista akoina koi national news myam da koi sumaina masi koi nanari basi akoi ta khonja to ta basi da koi am ti nungai jete tasengna nupi gi koi gi kanoina akoina tawjeiba commission ji su nupi gi any magi development poropa magi nupi bu kanna bi nupi habisi imani jeni channi nupi yaudana samaj ma sembe yate aduna nupi de thoibo thodok sing se masi am nungai taba koina condemn to bosi saruti aje aduga at the same time akoina asagi culprit ko heliba kari hatari akoi isagi ningda masi koina phangadabani habise chumi adu su koina makali tang karmai toraga khoi si tawdege adi khoi side gi su preventive measures ya kitang di aina lahonjani do nungai tabadi fully condemn to je Sobita gi sunte habi Apigi India si patriarchal structure leiba haitare male domination society ama khak oibasina su maram oiraga saigi home minister na thokleiba
the statement itself to adudagi akoina dum ubanga me ma ka maina brought up tawraki haibegi potto ada akoi ji kai hani India se deep rooted laikhreba patriarchal system se aduna system ji gi makha da ma ju chawrak panina mase adum mana minister ama oina yam responsible person na mo ina ma phamabani ko aduga status yam chawna leirabani aduga du ngangbodo yam laibak thibani aduga yam insensitive oiba haitare ko akoi India gi leiriba Indian politicians sing aduga leaders sing sigi marakta yam gender sensitive oidaba adugi potuni leisen Manipur da suni aduna bu ngasai crime ojiki crime against women in all over India gi koi gi metropolitan cities sing da Bangalore, Delhi, Kolkata, Mumbai yam toina thokpani even outside foreigners ka yam rape to wigi kano se leire aduga koi gi security kare haini arrangement haigadra New Year's ki koi 31st December se even Manipur da su dum mapan degi kasu taba na teba adum Manipur state ki oina security gi some kano khadi measurements khadi lokhat leba preventive measures myam lokhat aduga haziki high river metropolitan cities da adu leitabra maduma so khoi nainaba ma mathau tai aduga saigi akhoi gi leiriba culture akhoi gi system of patriarchy si pochi yam chauna influence tawbodone aduna masi aikoina kahani kamaina masi thingadoino haibadudi akoi yamna dialogue mayam am su changi ko debate mayam am changi kaino yam deep rooted oiba system du lei kibni na hongdok pasida khara kaino to matang sida ina haningi se akoi gi century kya da gi leira aban pasida akoi gi chumna gi thaina gi wari akoi gi epics mayam Ramayan Mahabharat sidai sida su nupana dominant oina adum leira pagi masigi system ma masigi leira aduna di akoi gi mindset sida chu ki bane ba adai masigi matang sida hoi akoi gi notice ki di oire Kiran Rijiju na ma condemn to ki hujiki Karnataka ki home minister ki statement si masi yamna sensitive oi bawa le na ado sina tabida koi ki different walks of life ta leiba mi mayam na su masi matang da yamna condemn ta rakre ma gi se mada khwai maru oina akoi aina si matang ta puningi si pusalan ningi si akoi ki mindset si akoi si like lesu haire nupi su nupa su chamana na school tamhali college lale university research aduna tabida mai magi pamja ba feel sing ji ta chu changhale adam matang se sta mindset si kamain tong no phobo hong dana lei ban o hai ba se nang nupi ni mapan thok pa ya de hai ba gi mindset si nupi na pilot oi re adagi astronaut oi na chat le ado si matang si gi phibam si de sta kamain tong na si mindset si nupa khaina hong ri ba se kari gi no si ratika kari hani ni si matang si da I think akoi culture si dozi am lai haidi nupi na adum custodians of culture ki type ta adum nupi dang ak the responsibilities adum thazal lai bodo and also to do with kahani akoina haidi centuries of especially northeast ki context ta hai jane we pride ourselves on the fact that akoi je kahani women empowerment ki kaino am lai de akoi nupi sakti am lai and akoi we try to project it in that sense ado but at the same time adugi kaino ma'am akoi ne am thina romanticize to bra akoi haidi akoi ki culture itself si this adum issues dhama am lai in the sense akoi the crime rates women gi against the crime rates handai and budi haizer asu maybe we're not reporting enough or otherwise even akoi gi traditionally culturally accepted norms as adum nupi adum kahini handhana yengba nupi gi against the crime thokpa dum haidi samna har ba for example nupi pha ba hai culture se we never question it most of the time haidi chide akoi gi culture da dum yaur bane hai ba gi type da dum unquestioningly adum accept auraga adu gi kaino adu gi acceptance so we need to masi gi acceptance aina khanba de dine masi social stigma amasu leidana nang nupa sina nang gina kut pai grabadi nang mai matung injat pata gani hai gi stigma ama leyaba adagi akoi gi mapuroi ba kaina rabi hairo akoi gi lukhra sing aduga mapam da halaktana leiba sing se moida akoina meeting ama thamheba moi si mi amoin urakta objectify tawrakpa masi gi amasu lei ada masi matang de cham thobita nang ta habi asi habi siam sumi akoina masi as a whole PCB gi apum bada wan sa khole hai European countries sing de sumangai de masi khara di dum khena ba se dum lai adu bo moina kano to jai wani duga akoina nupa gi side ba du na bu akoi gi gender si equal gender gi ma gi right ma lai gi dam ni khokodam ni habina chingma mayam ama bharat samvidhan pi raga su akoina ipang phang mangam da ba ama di lai ara masida ai pamjabadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯨꯜ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯦꯖꯔꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯟꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯆꯠꯆꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯗ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥ ꯅꯪꯈꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯁꯀꯨꯂꯤꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯝꯃꯩ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯊꯤꯅꯤꯡꯀꯥꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯝꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ from the very beginning of conception ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ then kitang poglakansida ngasai ang nupa mcha pogana isai nong mai lila tawi nupi mcha po na kabo khara khoidung khar lang tho loire adugi kano le de sum sengalakwa schooling da then dress da adegi mai gi job gi kai gra torokpa matam da hauji thakam changbagi preference loi pi ba sina su imung sida nupa sing sina su nupi mcha sing si mama na su papa na su dum hai ko na yambagi nabung gi si hana du du oina adum all the time preference pi basin nupi sing je inferior complexes sum masana dum leijarak pa hai tare ko imung manung na lehelak pado ado nupa mcha sing sina koi di nupa ni tauge da ngami haibegi mai gi masculinity mighty gi pot amaleba nakalambam da koina yeng ba ya ba sa koi gi judiciary system aduga koi gi executive ki leiriba kano se masi yam sathina kano to ba hai tare ko yamna slow jat pa hai tare for example nupa du mi do tap tap phara kan moi gi tawam thokpa koi gi fast track court ka si tawra kan se am thuna punishment dak dak piraba adu itaragadi crime se dum handarak pai masak su oiba adena kalomam da koi gi awareness piba then preventive measures sigi 3 kano se pillar hai tare ko si bot ahum je koi tawdaba yaroiba aduga hawjiki nupa sing asi akoina manipur da su dum mayam aso sang adegi kai crime de involve to leiri adum ama wacha wanu wacha tawra kan sida delaying tactics tawraga court chu dum court sing sida case yamna pending tawla adudi akoi gi justice kanano aduna su recent former justice suna zum high gre ko india gi ma hai se dum akoi pending cases asuki matigwa me ai number du ningsing dre ko anna until and unless sigi siam fast track oiba ka hani speedy oiba justice si victim sing siam thuna phangala ba du di crime toriba kangbu da so handarak pai pot se leine ba de nakalomrom da angang oiringe degi hek pok pa horak pade khoi nupi singsiga ang nupam cha siga chap manaba miyeng da treat tawraga khoina equal treatment se angang oiringe de khoi sengalaga tawgibado imung du da aigi imung du da akhoi gi nupi si phajana respect tawgi matam da du nupa duna atopa nupi da so dum respect tawne ba aidi migi nupi angang da respect tawrak ta ba mayamam nei ko khoi imung manung da di respect ta honingi aigi ise ima indon leidana ko ado migi da tawri base masi yaroi haibegi potse khoina angang oinge dege khoin tambirak pa as well as
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯀꯔꯤꯀꯂꯝ ꯀꯔꯤꯀ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯁ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯛꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯗꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯁꯨ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ both sides ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯏꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗꯩꯅ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ protesting violence against women tꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ WhatsApp group ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ crime against women ꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ more and more focusꯁꯦ emphasis ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ sometimes ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ laws act ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯧꯗꯁꯨ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ इंटरनेशनल वुमेन डे वुमेन्स डे चाही खुदिंगी अखोइगी मार्च की तांग निपान से इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व तौएबा अखोइसु दुम तौरगा लम लम खुदिंग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट चलगा अचौबा पालन जे तौए अदो भोट ओइ लाउथोरे हंदा कयाम सेंसिटिव ओइदेगे हाइबेगी पोचे स्वाइसदा दुम येंबे यारेबा अदुना इंडिया की मफम खुदिमक चथरगलिबा क्राइम करिकरा मैम से मसे कोई अंटिल एंड अनलेस अखोइगी लीडर्स सिंग bureaucrats officers sing sigi mindset se hana change tawdaba moi hana kano si mathau taiba aduna sensitive oina na bidamta leaders sing je koina kamain tawdun moidana koina kai tawbi ai aduga koina khalakwa matamda adugumba kari hani nupi angangi isuji isu natte na khanba mi sing ja thagaloidamne ba amta adu mai pot si jo koi praja sing ji jo du yong na khanda de matamatang gi basa lauraga matung ko in na chak tawban hungdang pung ni pama plum phang nupi myang ko in chatli hoji इमुंगदा हला फुदरे नुपाना अदुई क्राइम जो लाए बजे सुंबा मैम हम लई अदुगा ngasi khainai sida akhoi mindset si kadembadagi horage da makha dagi na horaga mathak akhoi gi decision lauriba mayam sidagi hongapa ma darkar lei haiba sigi matang dani masi hal break ki matungda amuk masi naina jage matang se prem ta laujage break ki matungda thuna hanjarake mayam meeting ta duna lebiu Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Fangbiragani. Lakadoriba imoinu imagi ira thaunida tangai fadana changadoraba angauba nga pengba amadi ngaton. Ngasimak order tawbihau pengba amadi ngaton gidamak akapnaba stockni. Fangfam S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang.
Tata Shakti J6 set Sizinabiu. Government piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti gi product ni. Tata Shakti gi product sing set asigi district khudimuk gi retail outlet sing da fangbigani. Tata Shakti. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. ब्रेक की मतुंगदा यंगबीरबो पुमनमपु तरामनम ओक्चरी अखोइन हुजिक नैनजखिबो वाफमदी नुपीसु नुपासु पुन्ना माइंडसेट सी होंगमिनबा अमा दरकार लई हाइबनी मसी तंगाई फदना दरकार लईरबनी हुजिकसे नीड ऑफ द आवर ओइरबनी होंगमिनबा हाइबसी अदु मसी मतम चंगनी सेंचुरी कयादगी नमछंदना लाअबनिना अखोइसी मसीगी होंगबसी सेंचुरी कया अमदी चंगबता अदु ओइरगसु अखोइगी खोंथांग अमदी दरकार लई अहान खोंथांग अमा मसीगी लापसे सिदा नुपी की रोल से याम चावे ना इना खंग हाइनिंगे हाइबदी अखोइगी अखोइ लोइनमक से लेकाइदगी होरपनी सागै नातै लेबा ngaktani adu oiragasु अखोइना इमुंग मनुंगदा थोकपा पाउसदी हे नमछंदना थमनिंगबा कैना अखोइगी सोशल स्टिग्मा अमा लाकनी इमुंगसिना लेकाइसिना अखोइबु करी हाइना खिनि हाइबगी वाखलमदी मसिमदी दुम लेयबा अखोइदा अदगी अमुक्सु अखोइना हाइबा कानसिदैसिदा अखोइगी रूल से कनाना सेमी हाइरगदी इमुंग अमददी नुपीगी रोल से याम चावेबा मनेमबोक अमना ममौ अमदा नंग सि तौबा यादे हाइबसिगी रूल से दुम तंबी कैनेदा मागी मनेमबोकना तंबीरपनिना अदुगी सेम सिस्टम दुदा चलगदे अखोइसु याररोयबा अदुनदी तम तमना ग्रेजुअली होंबा मदे दरकार ले अदो इबे मरतिका नहासु ओइदी मयामसिगी मरतदी मोट खरा पि इचेन हाइजेगी बुदुमाइना अदुम आदि yam slow eba process ti oini ko sigi change habedi adu first step itself te haidi family dei lakadam ne khale because haidi akhoi ma'am na dum hajan hanan do haidi nupi gi role se yam chawi nupi gi role se yam chawi but not just nupi gi role khatang na nupa gi role se yam chawi especially father am gi role se haidi akhoi na sensitize to bandi haraga sensitivity lai kanda na mukchai bi bodo haidi nupam sam khangna kap kanda nang nupa thokte na mukchai bi bodo same thing adman sensitivity haibagi values e thambi da bodo adaina sensitivity to lai tai haidi mi gi nushi ba khangba and then caring oi ba adagi haidi mi respect to bokot pa sigi loina adugi values mam de lakadam ne ba so in the same way haidi family am kakta kaino to kan sumaina akhoi gi even division of labor itself to haidi mapam khakna mama da help tong na bane na haidi matai manau kaino to kan da kon pheng bada mi atopa na muk lan muk lawraga muk kahini he's a hand packed husband ni type doina lowi bado adumaina kahini adugi small kaino ma'am sidai changes la aga angang dusu adugum dai tam ga doina urakan like the house itself the home itself is the first place to learn edo adugi aduna aham badadi organically kaino ka change la ke it should always start from the house itself from the home oh ichema sobita funny ngasi haibi se khoina maruina sagi khoi mindset hongba ha se yam chumi yum dagi hortagadi yade every akhoi gi behavior adagi akhoi gi thinking adagi mindset everything akhoi yum dagi loina horkane aduna kana gumana gi magi ek magi family yengo kana hairi se adu mami dum tagani maram di mana polok padi hona maunda sum chagona la pani na ma kongu yaro adu hoji gi matam di ngasai khoina nei nei basi nupa ma ga nupi sing si ga samana ba rai chi khoi kamaina sema ka di matang sida comparatively akoina crime phanam thokcharaga su akoina sum ujo matamda lailai su haiba imung sidadi masi phanam change tore na idi khanje aduga masi oi be maram di akoi nupi sing sina lailai su hairak pasida maruina moida kare hatare masi hongda ba yade habagi motivation ama masada yaujaba se ai phanam ure nupi na decision lo ngamak pa haidi ai na thabak si ai thaba ama satori besi ai sum chak thong na he leibe yada ba ari family du su aha ma phanam ta salai ra maga su ko ai mana phaja na ing na tap na gyan ta na ai si tong da godi adi si tong da bani hai na chi tong pa dagi madan hong badi phanam ure na in khanje aru masi hadu still akoi nupi sing na sumaina
ꯐꯥꯝ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕꯒꯤ ꯀꯣꯖꯗ ꯈꯠꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯠ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯃꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯃꯝꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯅꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤꯜꯅꯤꯅ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯥꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯐꯤ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟ ꯐꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯋꯥꯏ ꯇꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯗꯔ ꯀꯨꯛ for the family haideba my mommy cooks food for the family haiba adigi aigi papa na ai lai takpi haibada adum yauriyeba adu khara di change tawba akoi khara nainabada ubadi khara di phange ko sigumba akoi gi textbook ta hai tare ko media da su yam media sam chawba role amane ba yam chawba role amane ba aduna akoi gi media da kai da yauriba adugumba like textbook da yawi myam je hongdokpa mathau tai aduna अखोइना ममांगै चाही तरागी मुकी ममांगदसु दुम राइटर खरदसु अखोइ अयिबा मयाम पीरगा स्पाइन तौबि खोटबियो से हाइबसे तौबा हौग्रे सिदा इनडेप ओइना खर चंगजनबा अम मथौ ताब्राइन खाले सो दैट अंगांग ओइनैदेगी युमदा ngakta natana school chala kana school dana ma tawra yumda na ma tawra dudi nervous chattoine ba ngang chu confuse lagtoine ba adubu akoi imungda mapa duna nutigi chak thongaba nutigi natrasu ma chak thongbase dum rotation leidana ko rotate haja asang ba yenga mateng pangna share tawbodo mapana chakhum da leiba uragadi mchan pa su chakhum leidone example ai imungda dum thoi ai nu pa sem chakhum yam pangbanina angang ji chakhum da dum changaga tawe madai du da chak thongbase imai mathoni haibase moida kaisu leidreba laidu katpa hairo nu pa su dum kalino sigumbagi shared role division of work hai tare ko si imungda yam chauna masi khoi imungda na si tawraba then ai di phajana seme ai imungda example loina ko khoi se imungda phajan seme adubu thoki ba kanda mai lekai du da mutinaru kanda da atopa imungda na nupi se hekta ukai takta na nupi loi tawdong ne nupa sa mangon jawdong na phamaga leiba imungdu gi macha du gong tina kan si angang je ong chanar oidoine ba aduna yamna uniform oiba manaba kaino ama khoi semdok mathau tai aduga sina long term gi potala aneba tak launa change to bi yaroba gender si khoina kaino the difference between sex and gender hai kanda gender sidi masidi man made ni ka society and culture made neba natra ma se akoina sense to wi but difficult to sense to budi yai ba whereas ngasai gi sex to di madi kano neba akoi gi biological ni aduga kai hani god made hai tare ko nature made ne akoina toklong hongdok pya den na adu ma fix oigadabani aduga masi hierarchy makoida leite ko adu main tawdana sigi gender ga sex ka ani se akoina phajana naina bam changeba ani nupana bu chak thongro leidana ko nupan chak thongadi hormone khudo mina leira pukre kaina ying biu ne imung amada nupa nupi ani makse chap manana thodang lominaraga aina nupa sina chak thongraga sunupi duna laik takpa nupi na chak thonge du nupa duna macha du single like toraga adi share tominaraga di laik haiba nupi myamam thoglen lai su takani fi su gani chak su thongani nupa duna tv yengni party chat kani thing deng halakani karam maina khoi change ma porpa ya doino ba aduna as a whole hai tare masoina khoi sigi matang sida keno ma haja hoge sidi family khuri maki thokpa wani khoi gi mani mapu oi ba sing si sum khoi gi double standard laiba haiba tare ai gi ija nupa duna ai gi imong nupi du mateng pangpa kanda di sawning ne ba aduga ai gi ija nupi loriba iya nupa do aduna tawbada di ai ne iya nupa se thadat kani ba adugi sigi double standard se sisu akhoi ama katang hayoge ko angang si akoi macha nupi si mayum pan gi kanda magi first pregnancy any pregnancy torokpa kanda doctor chapase macha mayan padu ga chaminani haleba whereas imung du da magi mamong nupi do macha nupa duga doctor chakan akoi di chacharakte akoi di tawjarte akoi nupi su yam chawbo rol lawri ai nupi yam chawbo rol lawe lei do nupi na thon bani yam badi ai di nupi si yamna
adu ngasai ki patriarchy do essentially it becomes hadi power struggle lam ki kaino da lai hadi patriarchy itself hadi power struggle dune power ki top to the kanana lai ge at the end of the day adu gi play dune bala ise aduna it's not just about kaino hoy to struggle to the power gi ne bala kanana control ta ngam mi haibu gi mamau nu pisina khara lai lai su haiba imung dagi pesa pai ba thabak to bala aba adudi somna kanda le mi ba manem bok tu di lai so haijada icham cham jab nu pi oi doi ne ba mana power struggle ne ba se mana mamau nu pise manem si ot doi ne ba adagi mamau nu pisi am lai ra ba lai so hai ho dra ba imung dai la ga di manem du na ot doi ne ba aduna sigi kanwa power struggle haitare power si power over at the end of the day power do gi top to the lady no passing ne ba no passing level to the lak na ba gi amo adu gi kaino du ne struggle du ne ba itself mane adai da khwagi maru oi di nupi si gi su achoba role ma lei na ai si lei adu di lei yam chauna kai ne dai hek pi ngai de gi loina rak hek angang si pam da tampa ta po akoi na sema ka dorim ni akoi na sa ka dorim ni wari si ade si adena pi hek pi ingai sigi macha nu pas de de mangon de ingren tau gra bane ba nang di imung sigi mapu ni sagai gi kaino ni pibani nang na melam tau dorim ni na do macha nu pis di nang di nu me sa ki do bani hai ba adu hek gi nguraga di pi ama sina chat lu khraga amagi ming da palu ba adamaina yum si da su mi gi macha nu pi na palaga imung si sema ka doi ni hai ba gi role sim se ma se ko ni su kau kau kam thok te ba sigi matang si dai si da yam chu me han sigi haji hai bi se si matang ai ki dang haje ni na akoi gi khen aba se tham da ba se masi yam na ku chumi maram di ai gi hai tari imou da khan ba wa khan ai gi cha da nupi da khan ba wa khan ani ji ek manar ba matam da ba khada khara di adum phane na khan je chi shu amani akoi mane makuna lawi ba role si wa ado ayam da hoji se sum yeng matam da di akoi khungang da khoi sum yeng ja matam da di moi gi society ama sina yam na chamne le ja bani na yam na sagi yam hena bu kano bu badu phang da su yaw bi ko ai di sadaran no leiba aduga akoina aduga ching gi area khara da maithe ga kano ga tam gi kano ga launa leina ba gi batang si di koi kudong thi ba khara dum thengna jare haidi akoina sum case se mayam ibe me su ui ka khamgirang bani tradition my customary change si la pani na masi da su masi le masi su akoina moi da yam na gyan tahan ban jangi haidi ekta akoi jat manadre ka haraga kano to boya de once lower agadi mamang di patana launa lena se dum le mi ne hauji ki modernization sina amuk safu ko amuk hendo pa nakalam su la i adana akoi na nakal ani mak si yam patana ka ha ta streamline tor kan da sat pe yam darkar ne mi khudi mak yan ta ba da ka ne aduga akoi na community gi res si am tak caste and creed khandana akoi gi society sida apam por ke haraga di lo mak yan ta mi na ba se awareness amas ni awareness adu akhoi na ngasi nai na ri ba si sigi tungda muk la ga akhoi gi Bangalore thokiba molestation Bangalore thokpa mafam amadi ta thokpa ya adu ra ga su masi gi problem si de akhoi loina mta sapu pi ba ngak ta ni aduna Manipur da su nupi gi mayok ta toba crime si yam yami masin khangdre am hengalai adagi police report tau da bana masin khangbana aduna di akhoi na sigi matang se langningi se akhoi gi Manipur gi sida je oi ba phibam je hujik se akhoi nupi si loinamak society da su aduga economically su akhoi je contribute tawi haire aduga politics da su akhoi gi representative leire hujik si makha akhoi gi gram sabha da gi na akhoi gi assembly phawol leire adal leiba si dei sida akhoi gi contribution se kayamuk yamna leirabagi haibagi amadi changi akhoi na di chinda di phai haiba maitai nupi di thangna phai nupi lal akhoi na wari hek sakan nupi lal heta hai ne ba adu ra ka so akhoi ki status se kyam wangi akhoi na nungdang da akhoi na kyam freely akhoi thokpa ngama bagi haibagi wakal sim leidana akhoi na konthong dagi wangma thokpa matam sida akhoi se ki dana ai se kaimta kanam ta ne adu thokpa ngama kan da ne ba akhoi na akhoi se independent hoire akhoi na chan mapam chatpa ngamne haibang amaka doise akhoi decision akhoi na hide ba wa si na top tapo phibam amadal leiraga de aseng bu phibam na mafam amdal ani se contradictory oi ba akhoi na hai si ada masigi matang se de be marati ka karina ni haina khali masi kamai na sing do kani contradictory oi bagi kai no se hadi akhoi hai ba di hai dana akhoi se akhoi sa su yai dana contribute tawi dana akhoi nupi se pura Manipur da di yam phajane empowerment leire ai
adagi outsiders in the yang with that Manipur nupi very much empowered but that's just on paper, not in reality. And decision making powers to lagta jadi representation budi lay, but how much is that representation actually able to influence I bedo adugi dudi panglay ting khale aduga akoi nupi oinusu we are very akoi critical oizade ba akoi isa gi movement ki matang da natraga akoi isa na tawriba kainu gi matang critical in the sense empowerment ne de haraga at the same time moral policing ki thola kan ko like supposed to be very kahini itam jamba example da haraga restaurant drive ki issues kum baje moral policing ki kainu la kan nupi da ne bala sa tainari je haidi nupa do de I mean okay kitan punishments ka kainu ton but it's always boys will be boys hai bagi kahini adugi attitude la nupa sing de da num tawre nupi no na kainu to pijage akoi gi hujikse maira pai bi sing yam chawba role ama lei mase akoi dinai to ba yaroi aduga madu oiraga so akoi restaurant drive ibem na habi ki base sida suppose akoi gi nupi macha nupa macha inkhalapa mayam phamina dana adi karigum da su tinaraga di luhong aba akoi office da puna thapuk ta ning hak cha thau si haibe tholok pasu yaw basu yai madida akoi gi madam cha cha dana heta moina moi lo si mokoi na mokota pairaga kudak ta kaina kat pagumba kan madugi kaino mayam di yeng daba kai oirak pa ya ga dagi haibe di yeng daba masigumba masu leiri ba ada masidi yam lana pu hidro sigi mafam sin yam lana pu ada empower to in fact that haidi aduna dum nupi do discriminate to influence oi point sa leba mane masi matang si yam chung ka san masi matang si akoi na haije ningi se amagi akoi gi thap adu yauri be role to riba akoi gi any organization oiro ima event jeng oiro moisina moi de piba sagi right hai tani ko adi wang ma da la pasina kudong thiba la e ba de gi adu da na mu akoi na women policy shi akoi be ma so ta akoi ma'am akoi cha chai masai sida policy shame greatness ne gi masida sida akoi na kari hai tare customary law sina akoi hoji ji case thingai bine customary law sina moi maran ile te bani pc lobi ra kan da chingi area ma dani nupi si lobi ra kan da moi na pam de na ma aji miro lo bani ko adu moi gi kanu sina akoi gi moi ge kara customary law sina moi wayen bi aduga noi si akoi na lawroi nang ma cha si di yokani de nupi si budi tonga na nang kan tok do ni na moi na ta o ka ha tar moi gi market kai ga tok da ma ta lo sana ba masi ta sing bagi di akoi human justice oi de masi da su masing si akoi na yam na chengdo ka ha semdo haning bagi tan ja si di le aduga bar sarkar na su akoi gi women policy da masi khanna di ho rabne do masi masing se haidi akoi na organization any kind of thing sina heta man loning ba magi no do gi wang da so to so la pase masi su akoi na kari ha tar thing bagi adu ne sigi matang ki akoi customary law ga akoi gi sarkar na simple law siga ani sigi marak si dai si dai na balai muslim gi su lei dana ko yaroi hai bagi pura general oi yaroi hai bagi ama lei dana sida so dum petakel role du ne ba mane ngasai gi customary law da yauri si village chips kante ne ba ada decision mayam si decision maker si moi dum oi ba yaw de ba adigi mo hujik ngasai gi gadatika gi restaurant drive ki matang se si taurai se kai gi no have da akoi gi leiriba sarkar gi machinery sing si gi kare hani thabak si wat padegi ne ba kadobi nupi myam tholaga yaw doino ba tasengna restaurant da nupi macha nupa macha myam mangi haiba se khoi loin tare ba degi nakalam drive tawra kan sida nupa macha gi di nupa gi di ko kan sai moi free khau da pesa nung sa ai gi si khoi thengna ba ta ba degi khangbani ko adum nan thokki moi photograph se lakte tholakte ba nupa gi di nupi ngam tane ba tholakte se ade ai kamai toino hangkan moi pesa sa yaw ba se adum tawra adum chen thokki hai ba bidam nupi di pesa ju ya hodre moi dum phare ba the size da ngasai gi role of the police yamna chawi aduga policing china ngasai gi hoi police su akoi na police ta sum tai na bai wani moi ba thau ja sakki matik yam everything akoi moi da dum loi tai na leire ba adu bak tonga na sigi leidana ko manipur si crime si am sathi na hengal lagle adu ta di akoi gi law and order gi ga situation du ga ngasai gi nupi angang crime against women gi tonga na separate oina thambiu ha se koi for the last matang akoi manipur si nupi gi crime si yam na nupi gi mer ka to ba crime si yam hela tawi hai adu atei te ki state ka yengna badi moral policing se manipur da na nupi na tawe ba atei state na nupa na tawe ba adu oraga di tawi thoklei ba sing china nupi gi hoina ngak thok pina ba to khom thok tra ha ba aina ha
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯟ ꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯩ ꯀꯩꯗꯒꯤꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪ ꯃꯣb ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯧꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤꯍꯦꯛ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯕꯣꯇꯜ ꯌꯥꯟꯖꯜꯂ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯥꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯃꯥ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯁ ꯀꯣꯜ ꯇꯥꯕꯗꯩ ꯈꯪꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯪꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯑꯣꯠꯇ ꯑꯣꯠꯂꯒ ꯇꯥꯁꯜꯕꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯦꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ 2-3 ꯃꯟꯊꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯎꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ 10-30 ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤ ꯃꯇꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯌꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯣ ꯐꯤ ꯃꯇꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯧꯅꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯗꯦ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤ ꯃꯇꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯈꯪꯃꯟꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯁꯥ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯡꯗꯦꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯧꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯛꯅꯖꯔꯨꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯖꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯝꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯖꯤꯟꯁꯟ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯀꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯒꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯃꯥ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ stigmatization ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯈꯥꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ 53-53ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯣꯡ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯅ ꯂꯥꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 15-16 ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯕ ꯆꯍꯤ 53ꯁꯦ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯉꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛ ꯋꯥꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯀꯣꯠꯇ ꯆꯠꯂꯨꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤꯅꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯒꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯁꯥ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ
ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯍꯔꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯔꯇꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ mindset hongba gi matang de I think akoina I to be very frank ko haidi violence against women haibagi term itself is why amarom de ane it's a gender violence basically adu gender violence hairaga akoina kaini women khatang da focus to buji jom haidi there is a lot of kaini transgender ki community like LGBTQI ki community like adu gi moi gi kaino di sumpu pusalakta na women khatang it's not inclusive oi da bodo ana kitang inclusive oi bagi adom rom gi kaini shift from ju changen khale haidi akoi gi kaini mindset change to itself ko aduna adu su kitang yawhaning ai motai Okay, all right. Ratikana Hari say akoigi nupi khatang haiba nataba loinamak si gender kudimak pusalaga akoigi inclusive oina masigi approach ama changhaningi haibani adu ichem sobita ai ngasai haijagre tasengna akoigina phaujabadi ngasai gi awareness se khungang haiba sida akoina pundoi si nupi ngata dana te nupa su yawhanba angang pamcha su yawba adagi pulap oina moida asagi lakadori bese ai gi mota de sumai khanjari akoina crimes against women sigi protection taunabagi magi adugi awaba tarakanda akoina lawda moida right mayam ama moi kudong jabadu kanabe da magta haktu lawnabe da magta mayam si sisu takani madugi mamangdu da aina pamjari se angang sing sida pak inkhreiba nupa macha sing de pakhang nupi macha de da moi sing sida how to lead a happy family haise moida masigi masi khatani aina hana aina masi haudri hojik masi akoi haugen tawjari aro counselor afaba purakanda moida hayeng yum palakanda nangna kai phoba thadokani akoi pandabdi yade adu karamai to compromise tawdege habse moida yana na listening sima lei adu matungda akoi si victim orakanda ai bu hundopiraba ai lupaduna asi tawirama ba aduda akoina kari action lawba yabage loge ekanogi ekanogi mai kai deki koi khojak kanabage na koi khanje aduga ai thamjari si ngasagi aduna sensitization gi matang dani ko aduga ngasagi Bangalore gi kari gi akoina ma ngasagi adu so ai haije hoge masida su akoina akoi commission na tawjabadi akoi gi lairiba state sing sigi tongan ba women commission ma loi lei makoi loi link up lei je aduna akoina su moida moi area du gi oina akoi gi north east ki oina thoga su akoina Karnataka gi state women commission da akoina ijagre inquiry tawira kanda akoi de sida thabiro so that akoina further action longna begi na adu de akoina preventive measure ma longna be da makta aduga akoina kari meting pangba yabagi haibatu gi su aduna akoina information pibiro wana ka ijagre sobita di Ratikana haigi maina ngasai akoina nupi ngakta da sum target tawraga nupi loin taw ngamba nate ko tawsu tawri mayam ma Manipur ka lise nupi na mayam kallaga lakre ko adu nupi transgender ke against violence mayam thoieba aduna active participation of kansai gi male sima yam chawna maduma thautai aduga secondly akoina haning bose ngasai gi crime je tawre hai ta di yam thuna ko masi dandi pi hobase hojike as of now masi am mathau taeba aduga long term da di ngasai gi imung de gi semgalakwa tawro pasima lere then policy yam wali ko koi gender policy women policy leite si ma yam mathau tai aduga finally hojik si crime je am thoe aduga atmosphere si yam phatre nupa sing je pura sa on be phibam da leire hadi nupi koi suma phama tang khang na chatpa mathau tai adu yam theng bhau man chali du so ai site gi ai recommend tawning I would beg to differ. Haidi nupi da khatang adumaina kaino taina bududi aidi kitang lalin khale haidi consent haibagi concept je he na nupa da he na clear hoina to thamgadam ne khale rather than making the victim the one who should be the loinama ina haije ni se aina haidi akoi yai nupa da speak dam ne adu nupi da di khong thi thu imni na akoi kitang chesson ji haibwa haidi same case Bangalore ki da haina haidi iche hoina haibi na haidi pung around 2:55 AM the line and maybe because haidi mana party de halak paine the party hai bigi concept the moral kainom khak sagat kheba but in case maje mama ma kahaini hospital da pu bagi mana khatang gari thawangam bagi mana mama the hospital da thamuraga halak padu da adu same do thopoi taidi what would be the reaction from us as human rights activists or us as feminists hai bagi adugi
we need to question adu ourselves on that. adudi dum chumme lale haideba aduna adu tawraiba ko adu maina chaliba nupi duda nattaba miyeng yengi bado yam thun dandi piba mathau tai aduma leireba adubu Manipur dagi thokiba or North East ki thokiba mayam sing je hana racial discrimination ge moidi mamai si policy tawi si di yarani haibigi ama leiri dana adu India gumba atmosphere yam sing da hai tare ko nupi yam safer place oi da mafam da mi sing awareness watro adu wat pani adu ngasi gi matang asida akoi gi Manung Hutna loisinjarage adu ngasi gi panel list ne yaubiriba bemarati kayumna chema sobita aduga sobita pumnabu thagachari matang asida ngasi loisinjare yengbiriba pumnamakna akoi gi khanane na ba asida suggestion pibira o taram nokche gani pumnabu khuramjari. Thank you.